Det ringer ind til næste lektion. Frikvarteret er slut, og børnene kommer myldrende. Sådan er det på skoler overalt i verden, og sådan foregår det også på Trinity-skolen i Bukoba i Tanzania. Trinity-skolen drives af den lille tønderbaserede hjælpeorganisation Mushemba Foundation. Fonden blev stiftet i 2008 af Lea og Josephat Knudsen Mushemba fra Tønder. I januar 2012 gik drømmen om at åbne en skole i Bukoba i opfyldelse. Det første år havde Trinity-skolen kun en enkelt børnehaveklasse, men den er i dag blevet til første klasse og fik fra januar i år selskab af en ny børnehaveklasse. Desuden er der en børnehavegruppe, Baby Class. I alt går der nu ca. 80 børn på Trinity-skolen. Som alle andre skolebørn har de forskellige baggrunde. At our school we have two groups. The first group is the children who are sponsored, and those children they coming from the poor family because they lost their parents. So they say they helped by the guardians, and those guardians they don't have money to pay at the school. And the second group is the children are paid themselves at school. They pay the money at school. Meget af undervisningen foregår på engelsk, som børnene synger på her. Men på Trinity-skolen har man desuden valgt også at have undervisning på Kiswahili, som er udbredt i hele Østafrika. Why is Swahili important? Kiswahili is important because it is the first official language in Tanzania. And it is many language in Tanzania because when you talk about in East Africa, they use Swahili as a communication. At our school we have 5 subjects we teach, but there is extra subjects. But the most subjects we teach our school, the first is English, mathematics, Kiswahili, science, and drawing. But the extra subjects are religion, PDS. When you talk about PDS, it is combined with sport and games.